Good morning, brothers and sisters. Please all kneel for the Jubilee prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mayapayaba pong pasibawi kaya kayo, ang kakatampong paring magbisay, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ilagyan ng igpam, poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Inginong sinubling mebye, mantabiya kaya kayungan. At kaya kanti mo rin. Isundo tamo po yung kaya katamong pamigunam. Inginong sinubling mebye, ere po agad akilala. Nung ena ipakilala yung kayang sarili, etaya po malyaring akilala ang Ginoo. Antimurin, pasawap tamo king kakatamang indo,
ing Birhen Maria, ing bulaning Mayo, bulane ning indong Birhen Maria. Asawag tamo po kayo at tularan tayo. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo kimipnong kapakumbaban, sisyan tapamuping kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ang minan ko, king Diyos, King Diyos ang mapamakadulot, kaya kayo kapatad, ing di kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad, kung gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapo ko kang nuan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos, na ginutam. ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamu, at king papatawad na rin kasalanan tamu, idala na katasana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
manalangin kamo. O mapamakalulungig pami, tumulaya sanang emonano ing balayan mo, busal ning mi bayo ng pamibiyebye, baning sablang mi pamatulan king pangasubli na karela ning maligaya mong pamanampun. Manaya lang mipnong kapanaligan, ampong kapasalamatan king aldoning pangasubling mi, king kapupusaning panawod. Itiyadon mi, king kapamilataning Ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyem pong mag-ari kambemo, king kametunganing banali Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ring dapat, daring apostol. Pengot na nala ning pekapun pari ring apostol, nga nakarela. Maikpit da kayong tituan, king tuknang na kayong tuturo, tungkol king lagyo na ing taong iti. Lawenyo, nung nano ing ke kayong depat. Kinalat yun na king mabilog a Jerusalem, ing ke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala ke kami, ing pangamatena. Nga nang mekibat Pedro, at ding aliwang apostol, kailangan ning pamintuan miya ing Diyos, at aliwa ring tao. Ing Diyos daring ke kaming makatwa, pepasublyan niyang miye, Jesus. Kay bet yan pinako king krus, tinasnening Diyos king dane ng wanan, ban maging pamuntok at talagpagligtas daring tao. Ban kanta, mika oportunidad lang makasisi ring Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bagay at antimurin ing banal ay Espiritu, ing regalong babyena ning Diyos karing mapamintu keya. Tituan da lang ena magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus, at layon da ng binulos. Meko lang kitmon tula ring apostol, king arapan da ring konsew, uling ila, may yakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lupa mo, payaslakan mo, ke kami, O Ginoo, ke kami, O Ginoo. Pupurianda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepaintulot intumula laking kakong kabigwan, ding kanakong kalaban o Ginoo. Linigtas me ing beko, king kamatayan, emo na ko inabe, karing padulong na, king kutkutan. Pagkantayang kapurian ing Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo kakalingwan pasalamat king legyo ng banal. Saugli mo ing keyang mua,
kabang-kaba na inkayang ganaka, karas nimbengi, mapalyaring atintula, dapot datang intula. Pakiramdaman mo ko sa o Ginoo at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko, inalilan mong pamanerak ing kanakong pamagsalibat. O Ginoo kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Pamamasang ibot, king libro ning kapahayagan. Ako iwan, mikametong kong pamipatilip, at dimdam ko ing siwala daring dakal, at laksa-laksang anghel. Makapadurot laking trono, karing apat ang mabielelangan, at karing makatwo. Ngarang magkantang masikan. Ing korderong Petero, karapat dapat siyang tanggap upaya, pibandyan, kabyasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapuryan. At dimdam ko lang magkanto, ring lelangan ay atsuban mo, king yato, king lalamding yato, at dingatsukin dagat, di sablang lelangan, king mabilog asikluban. King makalukluk king trono at king kordero, miyabye ing dangal, ligaya, kapuryan at upaya, ang gaking kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat ang mabielelangan, amen. At miksakabla ring makatwa at simbande. Ingamano ning Ginoo. Salamat po, Diyos. I Kristo sinublineng mebye, ing ginuring sablang lelangan, pe pakit yang pakalulu karing sablang balayan. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo. At kaya ka timurin. Pamamasa king mayap abalita akpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Pasibayo yang pepakit Jesus karingalagad na king pampang ning dagat-dagata ning Tiberias. Pepakit siya king anti kaniting paralan. Miyabe-abela Simon Pedro, Tomas, ing mayayaos kambal, Nathaniel, at tao Kana, Galilea, dinganak ng Zebedeo,
at dingadwa pa karing alagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro Karela, Manasan ko, tuki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro. Mekola at sinake king bangka. Dapot alalang arakap na no mga san king kabuka sa ito. Inyang saslag ni ngaldo at yu Jesus king pampang. Dapot era akilala ringalagad king ya Jesus. Nga na Karela, Anak, atin kayong ikwa, ala ngarang may kibat. Sinabi na Karela, ibaldugye ing lambat king dane ng wanan ning bangka, at manikwa kayo. bilugde ing lambat, at era agyong isaka uli na ning kerak landingasan. Nga na ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, ya ing ginu. Panamdam ng Simon Pedro king ya pala ing ginu. Sinulod na ing imala na uling lubas ya, at linuksuya king danum. Dapot sinadstad lang makabangka king pampang dingaliwang alagad, at guguyod ding lambat amit mungasan. Ela masyadong malaot king pampang, mga dinalan ayarda mo ing dayura. Kasakara king pampang, menakit lang uling ami babaya, at asan na makaderang ang pontinape. Nga ng Jesus Karela, Magdala kayong mapilan keni, karingasan aara kapyo. inya sinakaya king bangkayas Simon Pedro, at ginuyod ne papunta king pampang ing lambat amit mong mga ragulayasan. Dinalan la at 50 at lu, gana-gana. Eya mesira ing lambat agyang marakalla. Nga ng Jesus Karela, Me kayo keni, at magalmusal kayo. dapot ala metong man Karela ing mengangas kinotang keya nung ninuya. Uling balura king ya ing ginu. Linapit ya Jesus at kingwaning tinape at binyene Karela at antimurin dingasan. Iti yaing katlong pamipakit ng Jesus karingalagad kay bat ng sinubling mebihe. Inyang may kapagalmusal na lo, kitna ni Jesus si Simon Pedro nga na, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo kong maigit ka rene, waginu, balo mo kung kaluguran da ka. nga nang may kibat Pedro, sinabi ng Jesus, pakanan mo lang rin ka na kong biserong tupak. kitang ng kadwang ulit, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may kibat siya Pedro, Waginu, balo mo, king kaluguran da ka. nga ng Jesus, ingatan mo lang rin tupak ko. kitang na king katlong ukdo, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, may lungkot siya Pedro, huling may katatlo na kitang kaluguran mo ko, at may kibat siya. Gino, balo mo ing sabla, balo mo ing kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, pakanan mo lang rin tupak ko. Ing katutuan sa sabihan ko keka, inyang kayanakan ka, ikay mimiblas king sarili mo, at lalakad ka nung kabisang lumakmunta. Potang matwa ka, iyatsat mula ring gamat mo, at aliwaya ing miblas keka, at midala keka king lugal, kabisang munta. sinabi na iti bang ipabalo na nung makananuyang mate Pedro, at munye kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti nga ng Jesus, Tuki ka kanako. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. kapurian keka o Kristo.
Good morning po kaya kayo man. Iya po siraing sound system ne. Ako pong sira boses. Watamag nakakayo. Uling masyado pong mapali. Wataragong magmisa kami, makabalot ka. Nakapali, may papawas ka. At ning misan, lalangi ko pawas. Uling na keng pamagmisa niya po, masisira boses. E kung makagulisak kanini, niya siguro leko na akong bagya boses. So hindi katamo pong pag-aralan at law, agpangking binasak ni Ebanghelyo, number 1, Emil, pamangan. Letter M langan po rin mil, mission, ang po pang martyrdom. Mil, pamangan, mission. In mission, abinye ng Jesus kang San Pedro, at uli pong mabayad in misyona, metong yang mabayad a responsibilidad. Sinabi ng Jesus tambing, nung makananuyang mati San Pedro. Reni po nga nung reni, mil, mission, and martyrdom. Mil, pamangan. Ay papansingan, Jesus, akilala reking kapamilatanan ng pamangan. Kanita, inyang eya mo menaral, eya mo ginawang mala, makipanganya na naman ni Jesus. Ay tatandaanan niyang misan may kipanganyang kang Mateo at nanong sinabi rapuring ring Hudyo, o ba't makisuluya karing makasalanan? Nanong sinabi ng Jesus, I did not come for the righteous, but for sinners. Antimurin, peparakalano ring tinapin po pangasan, pepakanano po ring takalataw, at king tauling apunan, pasibayo niya, tauling apunan, last supper, binyening kayang sariling katawan at daya. At natatandaan niyo po, anyang subliyang me, akilala dering kayang alagad, pauli laking Emmaus, anyang mamiraso ng tinapi, iya pala, ingginong. Inyapin po itamong Katoliko at intamong pamamirasong tinapi. Pamangan. Pamangan. Keniking Ebanghelyong binasa ko, sinublineng may biyeng ginu, ere pa po akilala. Uling atineng glorified body Jesus. Nga na keni, magdala kayong mapilan keni karing asan aara kapyo. Inya pong magalmusal na lang, akilala de, anyang pakana na lang, akilala de, lawenyo pamangan. Bakit pamangan? Karinya po mikpakilala, pamangan. Without food, there is no life. Nung alang pamangan, alang biye, puwari po ang ating pamangan karila, pupunta ring tao. Lalo na po ang danupan na ring tao. Basta't pamangan at tilo ring tao. Panay ko pong kukwento po ang pamangan king spiritual, mabagal na rin tao. Pero po ang pamangan para kingatyan at no kabilis. Food sustains life. Without food, there is no life. Anya siguro ba biyaning kayang sariling katawan in the form of bread and wine. Nyapin po nung ing pamangan, babiyayang tula, babiyayang biye, anyapin babiyening Santa Misa.
Sana po tang sisimba tamo, matula tamo, masaya tamo, nung makananong po tang mamangan tamo karing okasyon, makanyan tamo sanang masaya. Potang sisimba kayo po, masaya kayo po. Uling pa ka na nakataning Ginoo. So ini po pamangan, sana no makanano din akilala yung Ginoo, inyang pakananalo, makanyan tayang lalong akikilala yung Ginoo. Potang sisimba tamo, oy tapuing pamangan, meal pamangan, it strengthens friendship. Potang ikayong may kaluguran, mamangan kayong mamangan, sisikan titibe, in pamiyabi. Manganyan sana kaya katamo, potang sisimba tamo, akikilala tayo Jesus, at sisikan, in relasyon tamo kayo. Nya kailangan tamo pong simba. Kadwa, the second part of the gospel, kay bata pong megal musal, Jesus kut na ningini Pedro. Makirandam tamo pong masalese, uling ngini kay bat ng mete Pope Francis, mamili lang kalilinak. Lawen niyo po no anti-kabayat in maging Santo Papa. Kay bat ng Miguel Musal, kitna ni San Pedro, in mumunang diling Santo Papa. Nga na Simon, anak ng Juan, kaluguran mo kumikit karene, lawen niya po rin kutang ng Jesus. No? Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko maigit karene. Nanoy po ini, do you love me more than this? Kaluguran mo ko migit karene, kaluguran mo ko Simon, migit king pamilya mo. Kaluguran mo ko Simon, migit karing asan. Kaluguran mo ko Simon, migit karing bangka mo. Kaluguran mo ko Simon, migit karing lambat mo. O ini po yung kutang na. Kaluguran mo ko migit karing ega na ganang bagay ketiking yato. Do you love me more than this? Ating pekibat ng Simon Pedro, yes, Lord, you know that I love you. May katatlo na po kitnan. Bakit may katatlo na kitnan? Uling may katatlo na lingad. Baloy po, King Beta mo, lalong-lano'y kayong talasawa. In mo munang mangutang, kaluguran mo ko, iyapinitang malugod. Potang alaneng lugod ing metong, ene mangutang. Tandanan niyo po ini ing pane mangutang, iyapinitang at itang ating lugod. Jesus agyampang mi panganyayaya, kaluguran ni pamurin ni San Pedro, anyapin kitnane, do you love me more than this? Yes, Lord, you know that I love you. Kadwa na pong kitang, kaibat na palang kitang nito, yes, you know that I love you. If you love me, feed my lambs. Nung kaluguran mo ko si Simon Pedro, pakanan mo laring tupa ko. Lawin niyo po, pakanan. Iyapin na po yung Santa Misa. Simon, nung kaluguran mo ko, pakanan mo lang. Ding tupa ko, ita mo po ring tupa. Ading Santo Papa, pakanan na katamo, ang gana kaya katamo ngini. Pakanan mo lang. Oy tapo, anyang sinabi ng kaluguran na ka Ginoo, balo mo yan. If you love me, then
I will give you the greatest responsibility here on earth. Pakanan mo la rin tupa ko. Baloy po nung pilantamit ang Katoliko, pilantamong Katoliko mabilugayato, more or less 1.4 billion Catholics. Kaiba na pong sinabi ito, pakanan mo la rin tupa ko, kadwakit na naman, Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. Pegiban ng Simon Pedro, wag ino, balo mo kaluguran da ka. Ingatan mo lang, ding tupa ko. So, enala mo pakanan, dining tupa na ning Ginoo, nune, ingatan mo lang, tend my sheep. Ginoo ko kabayat na responsibilidad. You know that I love you. Then if you love me, tend my sheep. And for the third time, katlo po pasibay ko na naman may katatlo. Ginoo ba lumro king kaluguran da ka? Then, pasibayo in responsibilidad at mission. Feed my lambs. O ini po yung misyon na ng Santo Papa at hanggang ngini ka ring pari, pakanan mo la ring tupa ko, ingatan mo ring tupa ko, ita mo po ring tupa. Kabayat na responsibilidad. Bakit? Kitna ni San Pedro, the first Pope, iyapin po'y San Pedro, memili ang metong akalili na ketiking yato, the visible head of the church. Bakit? Uli ni Jesus makuya, paitas siya banwa at lakwaning Santa Iglesia at kailangan nating leader. Po? Nung makananong po tanging metong nga presidente ning metong nga bansa makuya at inyang panibalan. Po? Makanyan mo naman keng Santa Iglesia. So, ini po yung binyan ng mabayat o obra kang San Pedro at ngeni king Santo Papa. Nya pangadi tayo po in ma-elect bala pong kardinal nung laway nyo rin kardinal alang bisa pero isto nga ting linto o tapong may pagboto la rin alang kampanya bubulat mga dila basat lalawan dalamu nung nanong qualification nung nanong karelang accomplishment lalawan dalamu ing mamiling talaga nung nino'y maging Papa iyapin po in Holy Spirit alang pamangampanya nakalupaking politika mangampanyala pero ken Papa ala pong bubulat mga dila at iluking Sistine Chapel makasarayon pasbul agyang ila-ila lang pamangampanya ing mamili iyapining Holy Spirit inspire na lang ding Cardinal o ito po yung misyon ng San Pedro ang ganangeni king kalilina at ang ganangeni kaya katam kami mo pong pari kasakit na kay ba't na nita yung Papa pa ako metong mong parokya kaming pari metong mong parokya iya ing Universal Church mabilog gayato anyapin po mabayad so mission and martyrdom. Inya pong sinabi ng San Pedro, kaluguran da ka, dininaning mabayat na responsibilidad. Kaibat, nga na, potang matuan ka, iyatsat mo la ring gamat mo, at aliwaya ing miblas ke ka, at midala ke ka king lugal, kabisang muntang. Sinabi ng tambing Jesus,
nung makanano yung mate San Pedro at mete king Roma, makanano yung mete San Pedro, pinakuri king krus, kalupa na. Pero San Pedro, makabaliktad siya. Uling eya kano karapat dapat, makitulad kang Kristo. Kristo, makanya niya po. O yan, may pakuya king krus. San Pedro, may pakuya naman king krus. Dapat pepabaliktad ni krus. Ding bitis na at sula king babo. Ing buntok na king lalam. The martyrdom of Saint Peter, the first Pope. Siguro po, lawentaya na naman, ingkitang nakang San Pedro, Simon, son of John, do you love me? Nung ikayo pungkot na nangini, itang kutang nakang San Pedro, makanya niya naman yung kutang nakiakatam, naning pakibat you. Do you love me more than this? Nano po yung pakibatam. Nung sabihin mo, yes, Lord, I love you, you know that. Then, I am sending you for a great responsibility. Kay ba naning misa lumal kayo, pakit siya Jesus, King Beyo. Pakit siya that you love Jesus. And when we love Jesus, it is the greatest privilege here on earth. And that greatest privilege will bring us to the greatest responsibility, the greatest mission of feeding and tending the people. Tending and feeding the church, the people. Sumawta mo po king binyan ng mabayat a misyon ng Ginoo. Itamungan at intamong misyon kete king yato. Etaman maging martir kalupa ng San Pedro, pero malyaritang maging tapat kang Jesus Aldoldo. Just be faithful to Jesus and to our mission here on earth. Amen. Ipasiyak namong ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, lina lang king banwa ang pongyato, at kang Jesucristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Nona Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye, ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alanangga. Amen. manalangin tamo king ginutang Jesucristo, para karing sablang patutukaya king karelang biye at apostolado, at nga tamong sumabi, sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ding apostol mo minasan la kebukas at alalang arakap. Papanatilyan mo ing tetaganding sabla mong apostol, ngening kasalukuyan amagobra, balamuwari alang bunga, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, era ka ak kilala ring apostol, maralas miakakit ingatsuka. Dinan mo kaming kamalayan ingatsuka, kaya bemi, inya ngaming manalangin.
Sinubling mebi Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ni Papa Francisco ay naos ng Ginoo king kayariyan na banwa. Tumulay kapilan man ing alanganggang bangkete ning lamesa ning banwa. Inya ang aming manalangin. Sinubling mebi Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Papa Francisco asinuyo king banal a kapulungan. Kilob ting labing adwang banwa. Ban makasambaya king Diyos kapilan man. King Luteria karing banwa, panalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebi Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bani nga lang likat ng kapagalan Papa Francisco, e mayawos ng muli king Ginoo, mamungang pamisan metong kapayapan ampong pamikalugod, pilatan ding sablang tao, manalangin ta king Ginoo. Sinubling mebi Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kang Papa Francisco, ami pasyag king tula na ning maya pabalita. Ban ing mapamakalulong Ginoo, abayane king pibale-baleta mo, karing banwa, panalangin ta mo king Ginoo. Sinubling mebi Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo ing saritang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Sinubling mebi Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Ginoo, mayap ingatso keketing kayabi mo, ikain ke kaming sikanan at tula, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Amen.
Manalangin kayo, kapatid maiting kakatamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ikpang mayupayng totoo. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Kingi kapuri ang poni kaligayan ng lagyuna. Kingi ka sa plala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan. O malugod at ikpami, tanggapan mo ring iyayay na keka, ning banal a kapulungan mong magsaya, bani kaming dininan mong dalan, kinganti kaniting tula, kamtan ming alananggang ligayang bubungana, ning pangasubli ng mebiyang Kristo, king kapamilatana mo rin Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At kekante mo rin. itasyo rin puso yo, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat tampon matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, impuryan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo. Lalong-lalo na kaniting panawon, amiyay niya Kristo ing Paskwami. Ena pikakunwan tinaon ing sarili na para kaya kami, at kapamilatan ning alangpat na king arapan mo. Bistaman may daw niya king sakripisyo, dapat ngining korterong miyain king krus, mabiyaya kapilan man, at ene mate pasibayo. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Pasko, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala, andi mo rin ding sablang upaya pong anghel ning banwa, daralitay kekang ligaya, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo ing titipangambon, kareting ayin mi, ban pabanalanala, at para kami gawa na lang katawan, ampong daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtak sila niya. At bayon ako sang luptinaw ning Biena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinape, te pasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kwanan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amay dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuwaning kalis.
Pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patnawaran laring kasalanan, dapta niyo iti, king pamigagan na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangening gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraon miyak yakaiting tinapening biye, ading kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kekak, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kekak. Ikaming ansanang misulo-sulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ding magpari at magmadre, ading sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan me inganak mo'y Papa Francisco, ay naus mo lang bakuna keti king yato, at tiniking binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king pangasubli ng mebye. Manakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulong mo, idala mula ading sablang miyang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening Nuana Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposa na, kambe ring Nuan Apostol, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ampong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos, ikpang lubos mayopaya, manggaman king alananga. Abi-abi, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginutamo.
Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Ban king kasaupaning pakalulumo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At may kabiyos kami ngalang kasasagulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan mi. Ing panyatan ng mipnong ligaya. Ning talapangabos mi, Iesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo. Layon mo ing pamayapan ng pong pisan metongan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Iyang pangtayangining waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayo ngan. Kapayapan po. Peace be with you. Hoy ning ginotang Yesu Kristo, ing makaibiye tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, Ginoo, eko matampang tanggap keka, tapot yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O malugod ay pami, lingusan ming mipnong lugod, ining balayan mo, ading sablang birian mong mibayo si kanan, kareting banal a misteryo, pagkaluban mula sanang maligayang mipaligayan alang kapupusan, king panyatang ning pangasubling miye, itiyaduan mi, king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement. Mumuna pong dili ing Marianihan. Ing bulaning Mayo, bulane po Mama Mary. Keraklan kanita mag-offer tamong sampagaw. Ngeni po ena sampagaw. None in kind. Na po nga kakitsukenyo yan, inoperda po yan. Kay ba't tipunan tamo, kilog na ning pabulan, kay ba't ipamye kareng mas mangailangan. Then pong many munang ngeni, king pamagdawon kaniti, ilapin po rin church greeters and collectors. Ilapin po rin mamantabi kaya kayo rin receptionist. Church greeters and collectors. Kadwa po, keng May 7, Wednesday, Jose Abad Santos Day, ala pong opisina makasaraya ing opisina tamo po. Kaibat May 10, Saturday, atin po maganap ya ing kakatamong pilgrimage banda king Norte. So May 10, uli pong ating pilgrimage alang misa kareng barangay chapels. Itang bingi o anticipated masses. Pero tintamong misa kini abak alas 6:30 ning abak. Kaibat po, mangailangan kaming turong katesismo. Deta pong bisang makiabe, turo kareng anak, uling may bawal ing pamanurong katesismo kareng public schools. Pota pong eya katoliko ing alimbawa, ing principal o kaya superintendent, ay bawal na po yung pamanuro kareng anak, itamong katoliko. Nyapin, gawat ang paralan. Every Sunday at ilang Sunday school din anak balang barangay. Ikayo pong pengari, ito kila rin anak yu. Bangkanita makapag-aral la king kasalpantayanan tamo. At nung pwede po, kayong biyasang turong pangadi, makiyabe kayo. Pero yung mumunang diling katekis, king pamilya, ilapin po kayong pengari. Turo kayo po kayong pengari. Nang misan ding pengari, uling ila mismo, ila biyasang mga di, o itayong problema. Maragulta po problema. Ikayo pong pengari, ikayo dapat in turong pangadi kareng anak yu. Aliwa talaga rin Paris catechist. Ikayong mumunang dilin catechist. Ikayo pong pengari. Lawen mo na, dakalta mo po kailangan turo kareng anak. So yan po sana ating mag-volunteer para turong catechism kareng anak. Katataulian po, malapit na yung eleksyon. Mga dita mo, sana iboto tala detang maging karapat dapat. Mga di po, ing eleksyon king bansa tamo very divisive ya. Maging watak-watak la rin tao. Pero sana kay ba na ning eleksyon, misasan metong. So yan po pakapili yun Pakapili. So may kamali kayo, o yan, ing bansa tamo, watak-watak may pate-pate lang. Pangaditala po sana, atin pong sinabi, ngayon kasalukuyan, ing Pilipino in general, malagwaya kanong suhulan. Nyapin, masakop tamo, king pamanyuhol.
Lawen niyo po. Ustom etamongan migbayo, et ayaliguran ing bansa tamo, masakop tamo, karen aliwang bansa. Nyapin, luguran tayong kakatang bansa, metong yamo po yung bansa tamo, luguran tayo, pakamalan tayo, pagtanggol tayo. So ini mo po sana at ang timurin pala PPCRB, maniton kaming volunteers keng PPCRB, mag-monitor keng daratang eleksyon. Kaya po, sana makiyabe tamongan at magmalasakit tamo para king kakatamong kaluguran abansa. Amen. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya kang timurin. idukoy la rin buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos, o maganakang igpami, ilapit mo la rin sa blang tao keka, king kapamilataning pakalulumo, at gawan mo lang mapaminto kapilanman, karing kautusan mo, idiyadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi, Amen. at bendisyonan na kaining malugod na Diyos, ingig pang, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ni, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Dapat namin